kinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire na tũrutaga arutwo aitũ na macini cia kĩrĩu na makaheo ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire kũringana na kothi ciao. Kothi citũ nĩ ta ũrugi nĩguo hospitality, ũthaka arĩguo cosmetology, umemerekia arĩ journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi cia nanja ta German. Marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre wega gũkinyĩria gĩkĩro gĩothe kĩa mũrutwo. Tũcerere ũmũthĩ Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatũ kana no tũhũrĩre thimũ kũgerera 0771 300 nĩyo 0701 300 071. Weheke mĩeke ĩtanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
kunyitana ithuĩ kiumia kĩa mũthia kĩa mweri wa gathathano tarĩki nĩ 28 ngakĩkũnyita ũgeni njĩtagwo Irimwa Wanjiru nake mũtwathĩi na njĩra ya ciĩko tagwo Wambui Waku na tũkũhiũka nginyagia kũrĩa Meru kũrĩa ihĩndĩ ya icera rĩa President William Ruto kaunti-inĩ ya Meru nĩarĩrĩirie ũrĩa thirikari yake ĩrutanĩirie gũtigĩrĩra atĩ mathomo nĩ magacĩra akiuga nĩ kĩhoto kĩa mwana o wothe kwamũkĩra mathomo. Oho ningĩ nĩaurĩtie aciari gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũtara na kwarĩria ciana ciao. Your Excellency, the team that talks about one term, because we know they have a little bit of a problem in understanding issues. I suspect that they do not mean one term. My suspicion is that they mean one more term, to make 2 terms for you. Because what you've done has never been done before in this country. And you inspire all of us to continue working and continue working for the people of this country. And we assure you, as the Ministry of Education, we will not let you down. Mimi nataka nihakikishie Rais hapa tumejipanga na mambo ya 2 term. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Iko mtu atapiga kura nje? Wameru hoye! Wameru hoye! Si namna hiyo. Next year kura yetu yote kwa William Samoei. Ama mnasemaje jameni? Rais Ruto ni fire si fire? Aendelea si endelee? Ni noma si noma? Wacha nione 2 term ya Rais William Ruto, 2 term ya bas, kwa sababu leo ni siku ya shule, tuachie hapo. Mimi nitakuja hapa tupangane namna hii mpaka siku ya kura iende hivyo ikuwe mzuri, alafu namna hii tusonge tukisonga. To parents, I make a sincere appeal. A school can educate a child, but it cannot raise one. It cannot raise your child. Be present in your children's lives. Know their friends. Understand their struggles. Walk beside them every milestone and every season. Hii Kenya, kama munataka tuibadilishe, we must double our effort. And I must lead from the front. Kama mimi mwenyewe ni mtu lazy, Kenya itasonga mbele? Kenya itasonga mbele? Kama ni mimi niwe mtu ya makelele kama hawa, mtu ya kulala kama hawa, Kenya hii itasonga mbele? Hawa watu watupatie nafasi. Sio kama tunaelewana. I want to tell those people who are asking me questions, I take the honor and the privilege to be leader of this nation very seriously. That is why I apply my mind, I apply my time, and I make sure that I do what I must to transform this nation. Na rĩu tukiuga Meru tuthiĩ bũrũri-inĩ tũrigainie kũrĩa mũnene wa mbũtũ cia kĩmbirarũ bũrũri-inĩ wa Uganda na ũrĩa nĩ mũriũ wa President Yoweri Museveni nĩwe Muhoozi Kainerugamba nĩarĩkĩtie kũhinga ceceni 3 nene bũrũri-inĩ ũcio arĩ hamwe na NTV ya Uganda na Daily Monitor. Muhoozi augĩte nĩwe ũkaruta watho warĩre ceceni icio ikahingũrwo rĩngĩ akiuga ndetĩkĩtie ceceni cia ũmemerekia nĩ ibatiĩ gũkorwo na wĩyathi. Na
tugicoka na muciĩ ekũrũ 26 nĩ mekĩtio ngono magĩkuruhanio na wendia na urugi wa njohi ngananie hĩndĩ ya mũkũrũrio wa borithi mwena wa Isiolo. Borithi mahithũkĩtie lita 100 cia mũratina, lita 150 cia molasses na lita 590 cia ndume na nĩ indo na hamwe na indo ingĩ itiganĩte cia gũkiruga njohi. Kamanda wa borithi wa Isiolo augĩte ekũrũ acio marahũthagĩra kemiko ũgwati kũruga njohi icio. Tumefaulu kunasa lita 140 za molasses ambayo wanatumia kutengeneza hizi pombe haramu. Tuko pia na muratina lita 100. Tuko pia na pombe aina ya ndume lita 590. Tuko pia na apparatus 30 za kutumia kutengeneza pombe haramu. Tuko pia tumearrest watu 24 kuhusiana na jambo hili la pombe haramu. Alafu tumeshika wenye kutengeneza hii pombe watu 2 na wote total ni watu 26. Tumeweza kuweka mikakati na tumeamua kwa kauli moja kwamba kuanzia sasa tumeanza vita vikali dhidi ya bangi, mihadharati aina mbalimbali ikiwemo cocaine, ile wanaita kete, whatever name ambayo iko nayo, pamoja na chang'aa na hizi zingine zote tunatengenezwa, kwamba kuanzia siku hii ya leo moving forward tutahakikisha kama tunapigana hizi vita hadi tulete Isiolo katika hali ambayo utumiaji na uuzaji na usambazaji wa hii mihadharati na dawa za kulevya unakwisha kabisa. Dawa za kulevya zimeharibu watu binafsi, zimeharibu familia, jamii na pia taifa. Kwa hivyo tumepatana leo, tumekuwa na mkutano ndio tuweze kujadiliana mbinu ambazo tutatumia going forward ili tuweze kutatua hili tatizo la dawa za kulevya hapa Isiolo. Na kama watu wa Isiolo tumeathirika pakubwa. Vijana wadogo, wale ambao wako shule, wale ambao wamemaliza shule, wametumia hizi dawa za kulevya. Wengine wakapata shida ya kiakili. Ukiangalia hapa Isiolo town unapata watu wengi sana ambao wamepata hiyo shida ya kiakili. Pia kuna wale ambao wame drop out of school, na hiyo imeleta uhalifu mingi sana katika hii county. Tugithina mbere aikari a Kuyasini na Mukusu mwena wa Masinga huko ni kaunti ya Machakos nimayũkĩtie ũtana wa maĩ na ngemi nene makiuga ũyũ nĩ ũndũ matarĩ mona mĩaka mĩingĩ ona thengia wa gũkorwo hakuhĩ na ndemu ya Masinga. Gĩkundi kĩa BMZ Masinga Project nĩkĩo kĩmenjeire ndobori ya maĩ na ningĩ maĩ macio magĩtanywo kũguna makĩria ma aikari 3,000. Sisi wenye Kuyasini kana ama wakaji wa Kuyasini tuko na furaha sana kwa kuona hii maji ya borehole imetoka. Katika hii area hapa mwanzo zamani kulikuwa na small earth dam hapa 1970s. Hiyo earth dam ikakaa ikaisha maji, tukakaa mpaka up to 1980. 1986-87 ndio shule ilianza hapa, shule ya primary school ikajengwa hapa. Na kukawa kuna shida mingi ya maji, hakuna shida ya maji, hakuna maji karibu hapa. Hile maji iko karibu na clean and safe water iko kilomita 4 kutoka hapa mpaka area ya Dhadha town. Ile maji nyingine tuko nayo hapa ni earth dam, na hiyo maji sio clean sana kwa sababu ng'ombe zinakunywa, wanyama wanakuja saa nyingine usiku wanakunywa. Kwa hivyo hatuna ile public water iko karibu na sisi isipokuwa hiyo ya 4 kilometers from here. Maji karibu na sisi, watoto wetu walikuwa wanabeba vitoma wakikuja hapa shule. Na sasa kubeba vitoma simekatika leo. Na tunasema ni asante. Sana. Mungu amubariki na mpatie neema. Mimi nimepumzika kuteka maji mbali. Kwa sababu ninajua sasa hii maji itatembea kwa kijiji yote mzima. Kila mtu atapata maji kwa nyumba yake kwa sababu kitatoka hapa kiende kwa kila nyumba. So mojawapo ya
Malengo ambayo tuko nayo kwa hii project ya BMZ Masinga ni climate change adaptation, ambayo tuna address hiyo kupitia kwa climate smart agriculture. Tuko na component ya farming ambayo itatumia mbinu za kuhifadhi mazingira. Tumekuwa na majadiliano na Ministry ya Agriculture, officers wamekuja wametrain market actors na some of the community members kuhusu mimea ambayo inaweza kuwa vizuri katika maeneo hii ambayo itasaidia katika mambo ya kuhifadhi mazingira. Pia tutakuwa na components ambayo tutakuwa tunapanda miti na kuelimisha wakaaji wa Masinga kuhusu mambo ya kuhifadhi mazingira. Acio Makenya tuka na ithu twitikirie tuko tugikunda maini tuko tugicokereria na ripoti ingi. Ino nation ya Kiheo TV, kihumo kia witikiku. Wagacoke nĩ tũrathane na wandada ndigũthĩnjĩra nĩ ndukunya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie #inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ muthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo mũthenya wa Wednesday nĩ kĩũndũ kĩa mwanya oya twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Ramithi nĩ matene. Matene yani matu maũndũ marĩa mahanĩkaga tene marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Tikaguiga bita nĩkĩwaria gĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kiheo TV. Mĩtelefoni waku ũtagũtiga kada iheo kĩhĩri MC Kĩehenji wa Gĩtawa. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagĩra ũmemerekia mũthuranĩre o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotani kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Wĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ na kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco.
hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwake thukuru ndugatangike ringi kuona thukuru wa Jewel Technical College riu ni uragwitira intake guko aruta aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na maka umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, merekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomishia na jata German. Maitu ni mafashirire uwega gukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tusherere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu gerera kifogo mugwanja kifogo imwe ithatu kifogo mugwanja imwe niyo 0701 300-071. Weheke mieke tanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hena we uria wari we wikaire tukaria kari very obvious no cio nowe mutumira twenda gucokia tumwire atiriri wende ntokererie kwimenya ku twaririo horo waku umenye vario yaku umenye wendaga gutuika ki ucikerere uria we wari divorce re ekido is there, it is real, it is something real. No hindira andu matigana ri ni ukoraga ati kwina ongi wahwena ginya tangiruga ginya mutwe rwakiugo tu gutigana ciana no kinya sikama nondu mubango mwe wa kumenya baba wawe guikara atia. Likewise mutumia riria ni muthuri ni reke njuge mutumia wa ndigwa ni ahota guikara maundu na raini njega ukira muthuri. Muthuri uyu ni arariha nyumba, muthuri uyu ni ararihira na school fees, tondu those are the basic needs. Nduri handu ngiurira kuriha nyumba, nduri handu ngiurira kurihira ciana school fees na irio. Koguo twamba kuga tuiganire kugura irio, rent na school fees. Maya mangiri tiga kuhanyukia muthuri. Shararuku ukireherwo ni Wanjiru wa Waithaka. Mwambiririo kwambiriria thaa 2 cia hone. Ino ni cecina Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Negatho nitwacokereria oro ringi atumia ni makuranitwo ta itugi cia micii kumana na itemi riria makoragwo makinyita ureri-ini na githomo-ini gia ciana hindi ya gukungurira miaka 150 kuma hindi iria kwa kiungano kia Mothers Union kiambiririo kanitha-ini wa Anglican Nyahururu kuria kaunti ya Laikipia. Atongoria muingi na a kanitha ni mahinyiririe bata wa muingi wa kuhura njeki atumia. I would like to request that you partner strongly with the government through the Ministry of Gender so that we have financial literacy, we have empowerment and other opportunities that exist for women and probably that they didn't know. I call upon a strong partnership between the government and the church, the government and Mothers Union, and for the women who are not in Anglican to join their relevant women organizations. Those who are in Anglican, kama hujaingia Mothers Union, inabidi kabisa usiachwe nyuma uingie Mothers Union. Kama uko PCA uingie Guild, kwa sababu hapo tunajua kuna manufaa mengi kabisa. Nzuri kukumbuka mwanzilishi wa Mothers Union Mary Sumner. Alianza wakati wa vita na alianza hii movement ya Mothers Union because it's a movement. Alianza ikiwa ni movement ya maombi, kuombea wazee wakiwa kwa vita, wakati ulikuwa mgumu mno sana, na wamama waliachwa nyumbani na watoto
na wakawa hawana namna na wakawa wamesongwa na mambo nyingi. When we see women leading, it reminds us that we can. And as our motto as Mothers Union, we know it is in Philippians that I can do all things through Christ who strengthens me. Hii siku inatukumbusha ya kwamba kila kitu tunaweza tukiwa akina mama, na ni fursa nyingine ya kutukumbusha vile vile kutoka mwanzo, it is possible, any one of us can go up, 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 na tutakuwa nyuma yako tukikusherekea kama mama wenzako. Nĩ ngatho na twakinya niho tugukorwo tugikirira gaturumo. Nĩ ngatho kurera matigĩra mohoro maya magũkinya na njĩra igwete na kũrĩa mwĩroreri mũtwathi na njĩra ciĩko auma Wambui wa Gaku njĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ araika hamwe na Ngai marokũgitĩra ũtukũ wa ũmũthĩ ũroko matakana nĩ ngwendete nake Ngai aikwenda ona makĩria.